Bangile pok odor. Ngantang tua milu nyile. Ada senak lo di Arab kita tak kagaknya kan bisa objek nak kita. Itu berjalan sini, agol sini. Cang Jaya Prano. Bener. Jen Cang Jaya Prano nyaya cara pate saung galang. One kehilangan dompet tiang nek kasih nanggah memaling. Makin puniki ada. Lo caplang, lo rana, apa gue najan? Iba penuh dah dene kang aku kapen nyama beraya. Yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dah. Metimpo, metajo, ada nak ngabang rayunan. Karajak antuk ide sang Prabu dan Jongrang Wesi. Nenten Kemudian yang jaga, larapan ide beli. Umirip pamanang sah. Apaan gelah heling tekining kumargin gelahan isu beliwat. Keto geningan canggih bang tawang ci. Memang mentalalalala. Tar, nang iwasin dong. Berjani nguntul, kengken je siapa metatu di bang. Nang iwasin tuh jauh kuda dong. Jak cara tanduk sambil luwana we. Ngulah pesu jag makeplos. Tan sideng itung merang ke samping. Mula jelema sing lapung ono dike. Setonde ngerawas mekemelan bibih iwasin malu. Yen pasti ke sumekan bencang iwasin mara kemelan bibih. Ampurayang di tiang nunas kelewang kedua. Oh belakas nato. Tar, Itiang jadi neglah mekesiap ni marai. antuk nabi. Ri sedang melinggih di puri. Rumah sesamar saru bergelah mireng. Jenengan di ya denak megening gitu kayun gelah. Iseng medal ke jaba puri ye. Nenek, Arjuna megening not. Gening apa ya toh? Nge gendenganipun gaduh-gaduh. Medaging kul, medaging kacang, medaging sambal. Simpan soleh di ngamadukan bin kemo bin mai. Bentar. Iyan aliang gelah di pewanengan. Sawetara meh ada dasar tiban lebih. Ada jenis sing kain, ada ngenah tangkil ke puri. Dur, uli pidan dijat cai nongos. Kadung kedalon ipun ngeredah pekarian wakung. Alih gai. Inge ipun nak suwe magenah kiri kering Madura wakung. Di Madura. Inge. Jatine gelah nawang. Nek ke bawas Madura, ien juang uli dini Dewa Ratu joh sawat. Selat samudra dauh tuka tuh di Jawa tongos ne. Inge kering Jawi kuman. Tuh di Madura di Jawa cai nongos. Inggih dudu agung sampun dasar tiban di tiang ini. Sedang melah. Jatine cai pang nawang nah. Uli pidan gelah ngulati dot nawang paunukan pari basa Duro Negara. Ini kebenaran kas cai ada ngoyong ditu. Ipidan dugase nongos ditu. Ia nuju nang sandikala sanja-sanjana ada tetujon lakar melali mejalan ke Mumai turmaning kecundok ngajak anak wong Madura metakon iya bisa cai nyautin ngangon bahasa Madura. Biasa nih. Oman kengken bahasa Madura. Sekali Indonesia ngenikaya. Di mana tanah dinjak? Di sana langit dijunjung. Tuh Indonesia menian cara Bali lantas. Reng dija ibu pertiwi di injak. Iri ke langit suwon. Nah dari kanggo men kengken bahasa Uniki bahasa Madura dulu. Halo sampean mau dedung? Oh patung sampian masih. Cai seretan hijau cai ini. Man apa artinya itu? Halo sampean mau dedung?
Tamoleng sampean. Kalau sampean mau tekdong, yen ci kena pules. Tamoleng sampean. Yang misi nguling pada. Janjang mulih. Depan ibon malu ya si resep. Mulih ci pules. Mulih ci pules. Oh, Dodi Margo ci pules. Oh, Baso Maduro. Ready kira sampean. Dah kaya batek jelang. Halo dah kaya batek jelang sampean. Dah kaya batek gemro. Apa artinya kau? Cai jelang mau macam-macam. Jenang cini caru cicing badang. Sing kango ban cicing badang, cikango ang cicing gemro. Oh, yang cang Ay, cicing kau emrong nang cilang alipungane. ya. Aduh. Kini ngon saja gelah. Bane calo lemu bibe yang ngeraosak Baso Maduro ne. Jenenge ulian biasa tuh awinan. Halo, elang ngeraosak. Tur ien bibe apa Baso Maduro? Bibeh Baso Maduro wantah colok. Colo. Colok. Yang bibehe tolok. Yang cungohe rokok. Ujang je galosan Baso Maduro. Matanya kopi. Sing itu. Man, Bibeh tu na halus di Maduro tu colok. Yang para depet ada dagang sate lantas sate Maduro. Ciseng tadi ngomong, masa pinjam jelo mas. Men Jak kepus gigen Chinese. adi keto. bikin keto. Argentina ke nyile bibeh dagang sate neng. Weh, Oh, pinjam tolok tu artinya nake ngile bibe. benar. Oh, angkal cok benturo. Men yen prade lantas ada nyet lakar nyilih colo angon ngenyetan rokok Oh, prade. men kengken patut nyabat deh. Biasa kemantan niki. Masa pinjam korek api mas. Rao korek api. Masa pinjam jelok mas. Kepus gigi nih. Nabi malah kita kena citiang siap. Oh, yang begitu gugun cang boci. Jadi cang bertakon kenci. Apa Kan yang bahasa Inggrisnya kengken bojok. Ye. Weh. Cai metakon tunggu dia nyamene orang upuan bojok ya. Bahasa Inggrisnya bojoknya kengken bojok. Oh, dop. Weh. Yen ada metakon, tujuannya metakon, dek itu misi nuding bojok. Nyata kikian metakon. Wow, titiang orang cicing batang nih. Engasan walas. Ini walas hidupnya kene. Apa mirip bahasa Inggris nih bojoge gitu nyata. Nggih. Oh, kengken bahasa Inggrisnya bojoknya. Liman Cine lepas kengken bahasa Inggrisnya bojoge nengel limone. Oh, yang limoe. Oh. Sing nggak dia nuding. Sing. Oh, men kengken bahasa Inggris bojoknya. Wah. Weh. Ben ngelak kan Woi, jelebol. nejak sangat san iki anu sentimen. Anak-anak yang saja mulut cai nawang sida pen nyautin do penyakon nyamunnya apa bahasa Inggris sebut. Bojong bahasa Inggrisnya bah ringan masalah. Titiang pun biasa crash program ya. Bahasa Inggris iki reng kuto di dia. Mencang tijau bahasa Inggris bojong niku. This is lutung. Jangan kedaji. Bojoknya ngajak lutungnya namanya nyamot tau. Mak no. Ngabot-ngabot Oh, ngaji lincah bolo dari Kene jero. bengaku-ngaku duen. Konen gemal bejek nagi sangkep Angkal tuh nyapot walas lagi yang aku, nawang. bro. Jek ngaku bener-bener nyerah deh. Dar, Yang cai metakon mare. Mula nyete metakon tuara nawang artinya apa mula cai metakon sangkaning nguji ya gitu teh malu. yang kan ngalalin tak menapi kebisanipun nih. Bukan yang angkan nipun lincah kuniki. Nah yang gitu hidupnya cai nawang apa bahasa Inggrisnya bojoge. Neng awenan dijang metakon tawang dijang kena ipun nih. Man apa? Kengken ya. Yang bahasa Inggrisnya bojok. Ah. Mangke. Dua gia weh. Man yen prade ada bojok selam. Bojok selam. Hmm. Belek mangke.
Melihat ada bojok putih. Mangku. Weh. Udah kamu laku. Ini jelemu kurang ajar nih. Sing dadi ngeraos gitu. Bermada adane. Ayo kita mojar ginawe karena sule. Watan dadot memunyi ngawe nyakitin kuping. Arif. De biasa ibu ngeraos tata ngardi sengsaran kena timpal kena anak len. Tawang mangku tuh. Mangku yang ada len mulut wah merupa yang serana. Yen prade ada nyet cai pemekas lakar maang pau kodan nunggal tekini desang yang widi. Mapan mangku tuh apa benekin ucap mangku kayangan ile dahat gumi nengardi wakasan pati mati cai di kedituane di dasar kawang nut nyanan gebuk gumi bungutnya ajum-ajuman. Yang taruh yang orang mangku kayangan. Tunggu mangku kayangan orang bojok. Macam apa merasito di tiang. Ya den tuara mangku kayang besekala cai matur ngerawasang maro. Tiwa ngatur di tiangnya wawu. Jenggen. Bojoknya mangke, bojok selam belek mangke, bojok putih mangku, mangkun bojoknya anoman. Wih, cok mesti bobe. Dua pesan cai ngeliukan layah tanpa tulang cai. Melayah apa metulang? Kemana tuh ya bojok putih mangkun bojoknya totonan anomnya. Weh, nang dek kaku dek cengah nah. Sing ada sime, sing ada perah bojoknya ngelamangku caran cari. Iyan ngerawasang anoman, jaga anoman bojok putih prakat bilan. Cuma-cuman. Iya, mangkin tan sapuniki Bagong. Jago napi puniko panjangan toko di dewo. Mawenan ngesengen parakan manut tangkin napi wenten puniko patut pautan. Saya waktu nurut paling bocok kori dewo ngerusuhan wacana ketiburin sekian titiang mangda presiden titiang sumdinger. Cai bentar gitu masih cai bentar. Iya. Mulut wah parakan sayanglah cai makeru. Jadi nih mawinan gelah nitah cai sing ada len. Kelah do. Cai pang presiden ngiring pemaring gelah tangkering dan nangis. Mapan. Biserang pengarsan ide tamangane. Gelah pang presiden pedak tangkil diajeng. Nayan paundokan daging bisama. Wacana nela karunto tekin gelah nikal ketibo tekin pokor gelah sing pasti ke kena benden tuawinan pang sengalan tengai mewastu mengah brahman tiap kayu nida iring lah tangkering Menawi kali mau danut tanu mantri sampun epak ring pesepak. Iring lah di sangat. Dengar